ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወድና ተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በሙሉ ሀባይብ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ የአላህ ሰላም እንዲሁም ዝነት በረከት ርህራሄ ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ አደርሱ ሳቢዓ ሰባተኛው ደርስ ይዤ መጥቻለሁኝ። አልቋኢደት ኑራንያን አብረን የምንቀራ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة እዚህ ጋር ያኔ ልክ አንድ ቁጥር ሆና የተቀመጠች ሰውራ ትባላለች ማለት ነው ኢንሻአላህ። ባ ፈትሐ አሊፍ ሰጊራ ባ ያ ፈትሐ አሊፍ ሰጊራ ያ ራ ፈትሐ አሊፍ ሰጊራ ራ ميم فتحة ألف صغيرة ما لام فتحة ألف صغيرة لا واو فتحة ألف صغيرة وا نون فتحة ألف صغيرة نا همزة فتحة ألف صغيرة ها فتحة ألف صغيرة ها عين فتحة ألف صغيرة ها فتحة ألف صغيرة ها غين فتحة ألف صغيرة خا فتحة ألف صغيرة خا تا فتحة ألف صغيرة تا سا فتحة ألف صغيرة سا جيم فتحة ألف صغيرة جا دال فتحة ألف صغيرة دا زال فتحة ألف صغيرة زا زا فتحة ألف صغيرة زا سين فتحة ألف صغيرة سا شين فتحة ألف صغيرة شا صاد فتحة ألف صغيرة صا ضاد فتحة ألف صغيرة دا زو طا فتحة ألف صغيرة طا زا فتحة ألف صغيرة زا فا فتحة ألف صغيرة فا قاف فتحة ألف صغيرة قا كاف فتحة ألف صغيرة كا አይታይም መሰለኝ ማብራቱ እንትን አድርጎበታል። ሀምዛ ከስሯ ያ ሰጊራ ኢ ሀ ከስሯ ያ ሰጊራ ሂ ዋው ደማ ዋው ሰጊራ ው هذا ما واو صغيره همزة ضمة واو صغيرة አሁን እዚች ጋር ያ ሰጊራ ዋው ሰጊራ ሆነ ማለት ነው። ይታያል ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ማብራቱ እንትን አድርጎታል መሰለኝ። አሊፍ ሰጊራ የምትለው ያቺ ናት አይደል? ይቺ ያኔ አንዳንድ ቁጥር ሆነ ከጎን ጨር ያለ ያደረገባት ወይም ደግሞ ፈትሐ ከሚለው ቀጥሎ ልክ እንደ አንድ ቁጥር ቁጭ ያለች ናት ማለት ነው ሰጊራ።
ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው ማስበው። ለአዳዲስ ተማሪ በደንብ ይረዳል። ሁላችሁም አልቃይዳ ሰንቀራ የተኛውን ቁርአን ማንበብ ስለማንችል እንዴት እንደተቀመጣች ፈትሐ የምትለውስ እንዴት ናት፣ ከስራ የምትለውስ እንዴት ናት፣ ደማ ዋው ስኩንስ የሚለው ምንድነው? ያኔ የእያንዳንዱን ቅርጽ ካያችሁት ላይ እያንዳንዱ መለያ እንትን አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ቦታ ያው ፊደሉ እየተለየ እንጂ አሊፍ ሰጊራ የሚለው ሁሉም አንድ ነው። አሊፍ ሰጊራ ነው። ስለዚህ በደንብ እያያችሁ ሞክሩት ወይም ደግሞ ቅሩ ኢንሻአላህ። ለአዳዲስ ተማሪ ይረዳል። ሼር በማድረግ አዳርሱት እላችኋለሁኝ። ይሄን ይመስላል አዳርሱ ሳሚን ወይም ደግሞ 8ኛው ደርስ ላይ በሚቀጥለው አብረን የምናይ ይሆናል። ዛሬ ይሄ ይበቃናል። ባያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቸር ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም።